Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi ngicela ngizokufanele ucuphe subscribe lakhe bese uphinde udlulise ukuphawula ku comment section. Uphumela ubala umhlaziyi kaMaskandi usiqiniseka umbelase wahlaziya umcimbi kaMthandeni oba lapha eMdletshe okumcimbi obungojana. Kanti-ke umhlaziyi kaMaskandi uvezele izindaba ngesikhathi ekhuluma lapha enkundleni uTikTok nokuyila abeke khona kanjena. Banikazi bawo ngoba iwona ngeke ngizokuthiwa impela hayi cha uyakukhokhela ke lo mcimbi ngoba nanalona wePutukeze lungelovi ngagcina ungathi sekuthiwa uneyinkinga lapha ekukhokheni kanti nawo kwakungathi ungconywana phambilini shuthi umculo sesingabhala umcimbi sesingabhalansa ngawo bese kuba yilona ke bese kuba yilona ogcina ukuba khona ngeyi4 kaJanuary lona ongale eMdletsheni ngoba nawo ngezwe impela bencoma abafana laba labafana labo sikhinkili bayasho ukuthi hayi sebeyothenga inkomo ke ngale mali yaseMdletsheni into ezifana nalezo kukhomba ukuthi bayabhadalwa ngiyazi ukuthi ngeke kwabhadalwa usikhinkili bengakabhadalwa abaculi yabo okuyibona ade kuthenga amathikithi no akumele sincoma izinto ezingekho akumele sincoma izinto ezingekho umthandeni kusafanele besebenze kanzima ukuze lo mcimbi wabo ube impumelelo kahle kahle kusafanele nje ukuthi asebenze kanzima kodwa ke kufanele ukuthi ayithathe advantage yebrand yakhe njengamanje yabo enze isiqiniseko sokuthi umcimbi olandelayo akabi nenkinga yama sponsors cause angekho yephi ngama sponsors ayengekho nje kahle kahle lokhu sishona lena le ayengekho mase axhaswa unala uxhaswa abantu ese-expectile vele ukuthi bebezomxhasa kudingeka uma kuthiwa nama-sponsors kudingeka ukuthi sibone nje uVodacom ulahlile usponsorishile angeke ngize ngiyibale le nto kaToyota angeke ngize ngiyibale le nto kaToyota as sponsorships cause le nto kaToyota bamnikeza imoto ezimbili of which is useless cause kumele becontribute entweni ezobonakala emcimbini ezofika ibe ne-impact epositive ngomcimbi ungineza umthandeli imoto ama-Fortuner 2 ne-Fortuner lakhe enobhova wakhe enalo lokhuza enalo H1 yakhe kumsiza ngani for ukuthi umcimbi ube impumelelo nothing emsiza ngayo like into useless ukunikeza umuntu imoto enayo imoto uthi uyamxhasa ngayo i-useless lonto leyo nomcimbi kufanele abhekelelane nezindleko zomcimbi lo muntu lo umnikeza imoto akona sponsorships ingquza le nto ababemenzela yona kahle kahle babemenza ididi nje kahle kahle ngale nto yabo kodwa nje ekugcineni kosuku umthandeni kusafanele ukuthi igenge yakhe kwi-team yakhe kufanele ukuthi isebenze kanzima for ukuthi izama ukuthi ithola ama-sponsors njengamanje ongekhona ukusebenza kanzima kahle kahle umthandeni njengamanje uhambela ama-clubs kufanele ukuthi njengoba ehambela ama-clubs kufanele bemtholela i-dealership yotshwala ezokwazi ukuthi isebenzisane naye ezomxhasa uma ukuthi mhlawumbe uba nento efana nama-events cause umuntu osehambela nge-even nama-clubs lapho nje kumele be-capitalize umthandeni usehambe ngama-fortune amaningi kufanele ukuthi benze something ezokwazi ukuthi nanini kancane G5 phela usunomsindo manje kufanele ukuthi ngoba uThotha usungenile wakhombisa ukuthi uinterested ukwenzela umthandeni something like kufanele ukuthi beba-convince uToyota ucontribute imali ma ukuthi ufaka u300,000 ufaka u300,000 uxhasa ngo300,000 kungabo ukuthi bamboleka imoto unazi imoto umthandeni there is no need for ukuthi bemboleka imoto izona zinto lezo kumele be-improve kumele so sponsorships noma leyo deal bezama ukuthi be-improve be-negotiate nabo ukuze uzozama ukuthi ucontribute ngendlela e-right masiza kulokhu-ke wena kulokhu kwegcwalisa spring picnic umcimbi wegcwalisa spring picnic sombonga kakhulu nje uMageza cause ube make sure ukuthi abaculi bakhokheleka ngendlela abakhokheleka ngakhona yinto le right kakhulu yabo yinto right kakhulu leyo isithembo ukuthi nje ngathi kubuye ngathi sekuneyinkinga manje ngani ngizongathi angazi kuhlukene kwasha kwacima kanjani mhlambe kuyobokwazi ukuthi bethola isolution
bezama ukuthi beyi-resolve leyo nkinga le abakade benama ukuthi bebe nenkinga noma washa wacima kanjani angazi ukuthi into yabo imi kanjani kodwa nje yena uMageza cha hayi ubelenza kakhulu iqiniso ebaculweni lo mcimbi ngeke akuwona kaMaskandi abantu kumele bezama lo wamcimbi akuwona kaMaskandi kuwukuthi nje kuphela iambassador yawo bekuwumculi kaMaskandi hayi ukuthi okaMaskandi lo mcimbi awukaze lo mcimbi wabo umcimbi kaMaskandi lokho nje abantu be-understand akona nje umcimbi kaMaskandi okusho ukuthi Velase lo mcimbi kahle kahle lo uthi awubona umcimbi nje osuke uthatha zonke izinhlaka unjalo vele siyakwazi nje lokho ukuthi ubuthola ojumbo lapha awuthola oCasper lapha no-AKA Big Zulu baningi abaculi lapha abathola lapha akona umcimbi kaMaskandi umcimbi kaMaskandi umfaka kanjani u-AKA umfaka kanjani uCasper akona umcimbi kaMaskandi lo awukaze nje futhi umcimbi kaMaskandi nawo hey isigwili madoda hayi kufanele Velase bekulwisa kangaka hayi ngiyabona abantu bayabhala lapha nathi hey hlakaniphile le ndoda koMvelase Siyakhala kwa-information desk. hawe Velase hayi akulungile uma wakuthwalela lokuhlaziya ayikulungile kodwa nje umthando kusafale ukhona into ethi ichaza omunye umuntu ube nemibuzo yabona into esuke ichazile hayi ayibi nemibuzo esuke izoba nemibuzo kuyeni lo vele usuke eney'nhloso zakhe naye yebo sigwili Nami angisho lutho eMvelase. Ngizona amazwi wakho mfethu hayi. Ngiyaphamisa ukuzokuncoma mfethu uthi hayi uyakwazi ukuhlala eqinisweni ukuthi awulokhu uza uncethezi ngikuthanda ngakhona. Hayi. Awuncethezi mfethu uhlala epointini ukuthi umuntu bathi abantu ngakuye kodwa wena uyamvezela ukuthi hayi kumele ulungise lokhu nalokhu uzube right. abantu akuthi nje abantu abafuni uku-understanda futhi lento nje isimple umcimbi kaMthandeni ukuze ube impumelelo kusamela usebenza kusafala usebenze futhi kokunye nje kwezinye nje zezinto zizinkinga sahamba i-hour laphana sisuka le sihlukele ku-N2 eMtuba semdletsheni akukhombisi akukho nanama-signs nje akhombisa ukuthi nayi indlela kuhanjwa la ukuze ufinyelela emcimbini into esimple nje ukuthi kuhanjwa la umuntu waze wasebenzisa umgwaqo dabula esiqiwini khanjwa ngemoto encane khona lana ibhuqu leli ngeke bafana bakithi hayi 1 hour umuntu ehamba ebhuqweni lapha ngabona phela uqinisile yazi into mawunesamthing endaweni ngikhuluma nje ngento esimple ukuthi umasipala walaphana wezehluleki ngale ndlela leyo ukuthi usuhlulwa nje ukwenza ukufaka nje ukudirect abantu ukuthi umcimbi ungapha phela le nto lana inkulu for le ndawo inkulu le nto for le ndawo but umasipala lapha awukwazi ukwenza lokho umasipala lapha yawo into nje simple yabo nje Velase phela ukudirect abantu nje ngendlela elulo ukuthi okay uzoqhamuka indlela elulo ukuthi uqhamuka nongoma khona indlela engathi iqhamuka ngonongoma ngayazi anginayo ishoya le ndawo ngoba khona indlela engathi inetiyela lona yona ke itiyela lawo liphela nje eduzane nalo beliphela eduzane nalo mcimbi ngayibona ekseni nathi sesibile egoli ukuthi hawo nayo le ndlela le iseduzane itiyela mawuqhamuka ngapha wafana besidirect nje even kwasanaye koyedwa kuzovolunteer ngefoni yakhe
enze leyo video leyo esho ukuthi bafowethu indlela elula ukuthi uhluke kanje uqhamuke kanje ngonongoma naye-ke indlela e-right ezosheshe kufikisa emcimbini. Simple. Beyifake lento ko-TikTok sazi ukubaza abantu ukuthi ma ukuthi kanjani naye indlela elula. Le ndlela le W esiqiwini i-right for qiwini abana nki. Manje ke akho even nanento nje ekhombisayo ukuthi umcimbi ungapha. Suka. Ngiyayibona le ndlela leyo isho mvela sele eqhamuka ngonongoma ngiyawubona lo mgwaqo ungconywana impela lo mgwaqo loyo. Ungconywana thina sahluka eMtuba sahamba i-hour lonke emgwaqeni. Bengicela vele ase nje phosa ke moshi. Bengicela vele ukukhuluma ngani naye yaxolisa nje ukukhuluma ngecomment. Khona icomment esendwa ilo omunye umfola ethi vele umuntu uma evuna vele umuntu uma evuna okwenu useqinisweni noma ngabe uthini ithi awon nje Herodi ibo bonke vele aselaba awufanele nje angazi ukuthi ba kanjani inkulumo abayilaleli baqhamuka sebekhuluma nje ngoba suke sebengelaso isikhathi ngoba nakho imiqondo yaba ngazi yathunjwa yini noma mhlawumbe hotikoloshe ugcinisa ungazi even uyi-answer leyo phone kaba uyi-answer. Hayi ngeke ngiphawule mina ngisasho lutho lapho bafethu angisekho lapho. Umfoni nje kuthiwa sengithe ngizike right nje kishi.